bising lu cece acan garing baru udah kenal ya kyu arun sawah kena di kebun awi bener woi siapa ngabis baik nih nya budak detik lain baralik cenah burit bari nage lalu tak ongkoh kalau gede teh jang nya baralik balik wah urus bari nage jangan balik aja jangan itu Setelah jama poin tuntur kan misalnya Terang data aktif sih nah di telepon iya aktif ngetik aktif aja sini mana dia mana ada si beng ini beng apa kabar ya kenapa beng ya aing keur telepon Rang dah ya tapi kudu aktif aja terus ya aktif kudu aktif oh bener nya TV jeung aya ya rek rek boleh lah loba ya Rang dah boleh tahu dapat seger kene beng tahu dah kok 40 tahun kaya tak boleh lah karena tes sisa itu Rini geuning mah beng Rendri ini nonton tuh umur 70 tahun tuh yang pasti mana maksudnya itu beng ngomong-ngomong bating heuh urang da ayeuna oh ayeuna mah he kau age ngalantri ayeuna mah nyo nyawa kayak kadang-kadang aya nu kawin ieu Pak aya nu kawin nu TV urang ningali teh kawin kontrak cenah nya kawin kiai geus puguh tah lamun nya erek mun cari kawin bae dikawin ieu bae kontrak bulan heuh geus benang sabulan geus erek jama ngomongkeun beranda itu kan sudah kayak suara naon hin naon wah aman cek udah si itu ke si Mehmet deh oh song tuh harus tak sama beng oh deh oh panggil deh tak saya nama orang nongkrong di warung cendu bebah nya ayeuna mah tutup bae heuh beng iya meureun apa akeun meureun nyan sih dianjukan bae enggak kumaha deui teuing sageula kurang aya apa dikira jurik mang kerenan mang ini lompatan udah jurik juga mang kerenan deh mang nagok di dieu biasa bae yang berniiskeun pikir pemajikan biasa nyewot bae rek nongkrong bawa batur mana orang nongkrong nanya nak aya tuh di ditu keur ngomongkeun randa bener ya rek nyamper ah di itu ah ting milu mang tapi dicarekan budak dua agak milu mah terus malawannya nyarikan ya ka urang mah warung tutup bae heuh beng atuh da kumaha teh tutup heuh anu nungguan teh anu sorangan coba lah diganti oh udah tak bae kenal lebih rapi itu warung kalau mau siap nungguan Rangda we cendukannya sorangan urang aju bicara ke kurang da mah nyawa sih dianjukan bebek lah boleh kakak nah deh mau kurang biasa mah nah deh sieun tadi deh mau aja berangkat sama uling siun tadi budak-budak mau malah naya tenang ayo ulang tenang mang sok cari mang tadi mang pasti sama kita buka modal nak karena modal nak kan ngintip kurang lain bisa lah oh si mang baik kalau enggak kan kain di beng oh deh udah kata sade udah petang lah rekaman cok
Ting tak ada orang di bawah belah. Harunya. Oh, tuh mang, budakna songong. Oh, atuh udah ngaranna ge budak atuh. Lain gitu, tadi teh orang teh biasa be orang nyosoran kan anak kerusung noging. Barudak. Orang natong pindah we ka tukang be. Tukang. Jadi masih ete dulu. Betul. Ewo. Kurang ka tukang lebih. Nah, ada eta warung tutup bae. Gua teu boga modal. Semoga Modal atuh modalna. Mang, ayeuna mah zaman mangna boga jaminan teh pinjam ka urang teh. Ada jaminan mau bawa naon bae. Gak budak ge menurut beng. Lah nomor hiji. Lebar ya sih. Ada mah kieu bae mang. Ai modal mah gampang. Nu nungguana jahe. Ai jahe apa tuh jahe? Oh, jahe. Janda he. Herang. Eta bener tar resepta. Nya. Gue bakal betah meureun di warung Atuh, cicing Mang. dan dia nungguan ge daek. Di mana-mana ge kudu aya kembang apalain aya basa-basi cenah ngomong teh kembang meja teh nu kitu. Ngomong mang neangan nu urang teh nu herang nu henol. Wah. Nu ieu gede deh. Wih, ngira sepatu mang, lu gede mah. Aneh, gede jauh bae nu kohai. Atau udah normal bang. Anu budak ge nyala orang da geuning. Bener bang. Tadi ge cendu. Salah kayak Aing Andi yo. Besok kan balik. Jangan ke mana deh yo. Jangan. Oh, jadi ya mana? Hoi, udang hoi, molot hoi. Hoi, Pak, Bapak udang. Conge jangan teh, Pak. Pak, siapa tuh musik ini? Kenapa kata ayah tapi Pak udang Pak. Pak udang. Pak udang. Tangan teh di mana Allah. Udang Pak udang. Naon sih yo? Udah makan ngeunah-ngeunah sare teh, kaget-kaget bae. Gawe ponaon, Bapak teh. Gawe ponaon. Nah, aing daftar sugan. Daftar naon bansos? Daftar cerai, papegatan. Kau celek ini dia bakal dia bakal. Kalau nggak ada jalan cau, awal dahar belah. Rumah turi, gitu. Dah, aing kayak kinit bae lah. Bukan banyak oput di luar mah. Terus kumaha mang? Kabur jadi nate. Teh ka indungna teh ka mana? Aya lain rang ora. Ayo kan mang. Berviral beberang daranda. Bener omah hayang. Aing ka bereji mah. Aduh, mau sabar bae ya mah. Kabayang ya. Iya, kabayang. Si teh galak itu. Kabayang lah mukanya lu kumaha. Geus giwing-giwing ieu. Mejakeun doang. Ulah. Turun ke uing di tarik di back kaos uing tadi bersare. Tadi ge ngajak ngantri ka pengadilan agama teh. Sa cenduk. Nya. Ya, kabeh ge nama ku ekonomi loba nama mah. Nya. Nya bener oge. Bukan bae urang kaharepna aya milik lah babarengan. Amin ya kurang doa. Darungakeun bae nya. 11 tahun kurang babarengan ngawangun rumah tangga duduaan bunga jeung susah kungsi kaalaman pisan harepanku urang dua. Tong hilap lur. Subscribe channel GA TV Kuningan. GA TV semakin Jaya.